August ni som pani sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chi bai ule Israel chuan cholni zan le nimin jing in kar khan Gaza City chu na sataka bein Gaza City khochak lam Sabra Zaitun le Sejaya veng te chu lai pui le bum mangin an beya leilama teng manga bein thlona in boman thlak boka Gaza Strip mundanga tanga ral tlan le Gaza City a cheng mitam tak chu khathang lampanin nimin khan an tlan chiani Israel sipai IDF te chon Gaza City an be thu hi an puanga an lai pui unit te chon Gaza City khochak lama om Israel beina na Hamas hawin an man rocket ka chona mun an beini in an soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an lei sipai te che tir thuayan tum thu a sai chungin leilam sipai te ro an la cheri lawani cholni zan le thotran zinga Israel in Gaza City an beina hian Al Shifa Hospital compound na puan in te beania mi parukin nunnan chana thizinga hian Al Jazeera correspondent lartak Anas Al Sharif po telvea Israel sipai te chon Al Sharif hi Hamas member ni in rocket manga Israel beina telveni antia Al Jazeera le Al Sharif achung te chon Israel puna hian phana salea Hamas ho point journalist te beina le ala thilo te vawzui na hi Israel in Gaza City beitura ro mannan nei ti hlotlin na kongpui anti vebok nimin lama Al Jazeera ziadanin Israel sipai te hian Gaza City damto in tuala journalist te chenna tura puan in an kai chu an beya Anas Al Sharif baka hian a thopui midang pali an that ni in an tar langa mithi dang te hi Al Jazeera correspondent camera operator tele freelance reporter te an ni anti athi ma deuh hian kumsom ni pariata upa Al Jazeera Arabic correspondent lartak Al Sharif hian Israel in Gaza marlam na satakan be thule Gaza City khochak le chimlama na sataka boman thlak thu eksa posa Israel in boman thlak live video te po posani Al Jazeera hian an correspondent le na thok tu dangte than ni hi na takademin press meet te zalen na churwa manna fel tak nein be ani antia Israel in Gaza be megna topchin nei lawa civil mi ngai sakna te tram tuar tura mi puite nor luina tele nampum pui in ngai sakna rap thak chu chol lovina kalmek zelani Gaza journalist Hoisenber Anas Al Sharif le thiante that tura thu pek chuani hian Gaza tanga awrol lo chuak thin te ti top tum nalan tirani antia hetianga journalist te beina top theina tur hian khovel ram zalen sang te chu thei top chu turin an soma heti takanun ron nan lan tir chungpo Israel thiam lo chantin la om lo le an chunga hremna le kani thin lo wangin thu dik puang chuak tu te nen lama beina thlengta ni antibok Israel sipai te chon Al Sharif hi Hamas sel hroi tu zinga mi ni a rocket manga Israel civil le sipai te beina mei jang hlap tu ani antia Hamas member ani na hi fin fiana le kha pon nei ni in anin soya heti la hian Euromed human rights monitora analyst Mohammed Shaheda chuan Al Sharif an Israel poya khoi chungchang fin fiana pakhat ma om lo ti in ani tin hna chu camera ma din ani a zinga tanga tlai thlengin thil danga tingai lo ati thung Israel in Gaza be nuwa journalist zani chuang len chung te than ni to ni in Al Jazeera chuan an soyani nimin khan India chuan US azin mek Pakistan sipailal Asim Muniran nuclear ral thuam manga India vo chungchang chu chang le tin hetianga involvel hi Pakistan thiam ve zong ani ti in India thian tharam nge ya hetiang thu cha chuani chu poyan ti thu an soibok Ministry of External Affairs MEA chuan nimin khan thu chu asiamin nuclear ral thuam manga involvel hi Pakistan thiam thil len ti thei ve zong ani antia heti zonga involna tongka chak chuak tu te chunga khovel ram tinin ngai dan kan nei veka ram pakhat an sipai te le helpol te kut inzom tat mai nuclear ral thuaman nei hlau om zia po khovelin a hriani antibok MEA chon Pakistan in nuclear ral thuam mangan vothin na laka India zam ngai don lo ti sain India chon ram him na vong him zel turin ti tur tula pianga ti zel don ani antia Pakistan hian an lama US atang ti an hriat dewa piang in an ni na dik tak lan tirin India subcontinent mai baka khovel himna ti chiat vek poyan ti lo zian puang chuak thina ni ti in hetianga sipaila lina du asoi hian Pakistan rama democracy om lo ziale sipaite thu omani zialan tira heiwang hian Pakistan nuclear ral thuam hi firfia kuta lu mai hlo om tak zetani antibok
heti lai hian India rama Israel palai riven azar point Pakistan sipailal muniran nuclear ral thuam hmanga India vawchu thil kalphung pa ngai ni lo thu sain country an India lama het takin kan ding zelang atiani heti lai vek hian Nimin Khan Pakistan Foreign Minister Louis Bilawal Bhutto chuan asim munira thu soyang chi aron soi chongin India in Indus Water Treaty a bo chelui zelani chuan Pakistan chu indo turina in peireng ni in a soi Nimin Khan sin sarkar Noya Culture Department in program an bua saya thu sain Bhutto hian India chuan Indus lui pui wangin Pakistan chu rong takina beini in a soya India do tur hian Pakistan mi pui zongjong an in ring veka India ina beina po Pakistan sipaiten na takin an chang le tani ati athu soingai thatu ama support tu te hena Bhutto chuan India hian operation sindur ang khanaya Pakistan a beile ni chuan Pakistan rambung sang hi India beile turin anin ring ti hria se India hi chakdon lo ti chiang takin ka hril duani atia Pakistan mi puida chu Indus lui le peng te nei le tur hian kan chak to ka engtika ma Pakistan hi atlom don lo atibok hetianga ni la hian US State Department chuan Nimin Khan Pakistan ramatanga indan tuma zalen na sualmek Balochistan Liberation Army BLA tele an mingdang Damajid Brigade ti te chu Foreign Terrorist Organization FTO an puanga Damajid Brigade hi BLA ni nan lo pek to Specially Designated Global Terrorist SDGT ni nan petel bok USian kumsang ni som pakwakhan BLA te hi SDGT ni nan lo petoa hei wanghian BLA te hian Pakistan sarkar an beinan chol pha chuang lo thunga nikum mai po khan Karachi airport a thi chil boman la ti puaka kumin mars thla po khan Quetta le Peshawar in karatlan Jafar Express rail an lambuna civil mi somthum pakhat le Pakistan sipai pakhat an thi ani kha Pakistan lamtang mek Donald Trump sarkar chuan khovel puma fir fia kan dongna konga chakzo ka mala kan tum thu puang nanin Pakistan ram chunga fir fia ka chathin BLA telaka po na zo ka man lak theina turin FTO an puang le ta a BLA te hi Pakistan atanga independence sualmek India betra tu an nia asim munira US zin chuan US roi tu te zuk ne hleti alang chhomek ani US President Trump le Russia President Vladimir Putin ten tunkar zir tomnia in biaknan nei tura chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky atel don lo ni na langa ni zan thleng khan Zelensky telve tur thu hi soiri kala om lo ani puan tongin Trump le Putin hian Alaska Ukraine boina chungchang soin in biak an tuma Ukraine chungchang soi turan ne wangin Zelensky hian an tel lawa in biak na chu in biak na om zenei lawani ang ti in telve du thu asaya Europe ram sang point Zelensky hi telve se an du thu an soya ma se US le Russia lama tangin hemi chungchang hi engma achan na la om lawani heti la hian US President Trump chuan naktu khian Europe ram hroi tu ten emergency virtual summit an nei don ti puanani a he summit hi German Chancellor Friedrich Merz sakau ni in Ukraine President Zelensky potel dona zirtomnia Trump le Putin te in biak ma in Ukraine in ka hayom theina na Russia nor dan tur soi ho an tum ni in puanani Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi po in Ukraine President Zelensky hi phone manga bia in Russia nenan in kar chin fel tuma malak mek dana soi puya Prime Minister's Office PMO in thu chuan siama chuan Prime Minister Modi hian Ukraine na remna le muanna om theina na chak taka malak zela du thu le hemi chungchang a hian India chuan Ukraine chu thei to pa pui zela in huam ti a hril ni in talana ni a Prime Minister Modi hian hemi chungchang hi ran pa in exa aposa President Zelensky nenan in biak thu le Zelensky hian tun hnai thil thleng chanchina hril thu sain India in remna om theina na ti ve tura nei te ti zela in huam thu Zelensky a hril thu a sei bokani Zelensky po in Prime Minister Modi nenan in biak chungchang hi exa posin Russia in indona chun zom zel theina tura a energy hral chuati tlemangai thu ka soyani atia US President Trump India chu Russia oil leito lo tura ti ang rota soilang lovin Zelensky hian thukhu takin Modi hi hril ni in nalang bazari lo thlira wangin kan lo me